Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 10 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири кишвар, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор, раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, раисони вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру нояҳо дастур доданд ки доир ба пешгирӣ ва бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ ба мисли боронҳои шадиди селу жола, обхезӣ ва сангрезиш дар роҳҳои кӯҳӣ чораҳои зарурӣ амалӣ намуда мардумро аз ин хатарҳо огоҳ намоянд. таъкид гардид ки имрӯз ва чанд рӯзи наздики дигар дар минтақаҳои гуногун бахусус ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздиккӯҳӣ обу ҳавои номусоид ва офатҳои табиӣ пешбинӣ мегардад. рӯзҳои 8-9 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ва иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 79-солагии ғалаба дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия қарор доштанд. гузориши муфассал дар ин хусус. 8 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Москваи Федератсияи Русия шуданд. дар фурудгоҳи Внукова 2 шаҳри Москва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Федератсияи Русия самимона пазироӣ карданд. نهم مای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 79-солагии ғалаба ба қасри Кремл ташриф оварданд. меҳмони олимақомро дар қасри Кремл президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин самимона истиқбол гирифтанд. сипас аксгирии якҷояи роҳбарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ ба муносибати ҷашни ғалаба ва вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Москва ташриф оварданд баргузор гардид. дар маркази асосии баргузории чорабиниҳои тантанавӣ майдони Сурх ба ифтихори 79-мин солгарди ғалаба паради ҳарбӣ баргузор шуд ки дар он шумораи зиёди низомиён иштирок намуданд. баъди анҷоми расмии паради ҳарбӣ дар майдони Сурх президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарони давлатҳои иштирокдори чорабиниҳои тантанавӣ дар назди ёдгории аскари номаълум гулчанбар гузошта хотираи неки қурбониёни ҷангро гиромӣ доштанд. хотиррасон бояд намуд ки танҳо аз Тоҷикистон беш аз 300 000 нафар ба ҷанг рафта, аз ин шумора зиёда аз 100 000 кас дар муҳорибаҳо ҳалок шудаанд. 64 нафар аз фарзандони шуҷои тоҷик барои корнамоиҳои беназир ва ҷонисорӣ сазовори унвони олии қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ шудаанд. 9 май дар ҳошияи чорабиниҳои бахшида ба ҷашни 79-мин солгарди рӯзи ғалаба дар шаҳри Москва мулоқоти хоссаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин доир гардид. Уважаемый Эмомалӣ Шарипович, спасибо большое, что приехали к нам на торжества по случаю Дня Победы. Это наш общий праздник. Мы с вами многократно говорили об этом, в том числе и вчера, и сегодня в течение наших встреч и контактов. Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одни из первых, кто сказал об этом по случаю терактов в Москве. Наши специальные службы активно работают для купирования общих угроз, потому что терроризм представляет угрозу для всех стран, и для России, и для Таджикистана. Работает она налажена, коллеги в тесном контакте находятся друг с другом. Мы с вами поддерживаем эту работу и будем это делать дальше.
А что касается других составляющих, прежде всего экономики, то должен с удовлетворением отметить, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Мы занимаем первое место по уровню товарооборота. Причем отношения наши развиваются все активнее и активнее по очень многим направлениям, и это не может не радовать. У нас есть возможность сегодня обсудить всю совокупность нашей совместной работы. И еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть. Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо за приглашение, за гостеприимство, прекрасные условия. Во-первых, хотел бы поздравить вас с праздником Победы. Это наше общее, вы правильно говорите об этом. Я вчера в своем обращении к народу говорил, что 50% трудоспособного населения тогдашнего Таджикистана участвовали в войне и более 300 тысяч. Что касается наших двусторонних отношений, оно идет по нарастающей торгово-экономическому сотрудничеству, в гуманитарной сфере. Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете, более 30 лет наша позиция такова. Неоднократно я заявлял с трибуны ООН о том, что мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности, не имеет религии, не имеет родины. С ними надо бороться сообща. Везде и всюду. Наши спецслужбы работали все эти годы очень хорошо и работают, продолжают работать. Только, к большому сожалению, вот трагедия, которая случилась, народ Таджикистана и правительство, я лично позвонил вам, мы сами пережили и до сих пор, более 30 лет, воюем против экстремизма, терроризма. Не просто понаслышке знаем, что такое экстремизм и что такое терроризм. Вы знаете, где там находится Таджикистан, так, поэтому это глобальная проблема. Что касается некоторых других вопросов, я думаю, что, конечно, наши недруги хотят поссорить различными методами, путем. Но я думаю, что то, что наши позиции, вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником. Россия имеет самую большую военную базу за пределы своего государства именно в Таджикистане. Все эти годы мы не меняли свою позицию и не собираемся менять. Нам надо еще продолжать, нам надо работать, нам надо вместе бороться с глобальными вызовами, глобальными угрозами. И, конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению наших трудоиммигрантов. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов, поскольку демографический уровень в Таджикистане 2,5 роста населения ежегодно. Это было один из бывших советских республик, которые во всех комсомольских стройках, крупных стройках участвовали таджики. И сейчас участвуют в строе, особенно в строительстве. Таджики – это очень древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру, цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. То, что это наносило очень серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традиции нашей нации. А мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте. Прибывая перед вылетом, я открыл крупнейший мемориал в честь участников Великой Отечественной войны, Парк Победы, с участием представителей Государственной Думы Российской Федерации. Это уникальное место, самое достойное место одушевления нашей столицы. Это говорит о многом. Вы знаете, лично мое именно отношение к культуре, истории, русскому языку и вообще наши личные доверительные отношения. Поэтому мы хотим жить в цивилизованном мире. Россия всегда была, я думаю, что останется центром светской цивилизации.
постсоветском пространстве. Присутствуя на этой торжественной мероприятии, действительно, это наш общий праздник, который нас объединяет. Так и есть. Поздравляю от всей души, поздравляю весь народ бывшего Советского Союза с этим очень уникальным историческим победой. Спасибо. Спасибо. сарони давлатҳо ҳамдигар ва мардуми ду кишварро ба муносибати ҷашни 79-солагии ғалабаи бузург табрик намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳми мардуми тоҷикро махсус таъкид намуда изҳор доштанд ки 50% аҳолии қобили меҳнати ҳамон вақти тоҷикистон дар ин ҷанг фаъолона иштирок намудаанд. яке аз масъалаҳои муҳими дигари ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика буд. сарони давлатҳо барои ҳалли мушкилоти ҷойдошта дар ин соҳа ба қарор омаданд ки ба сохторҳои лозимаи дуҷониб супоришҳои зарурӣ дода шавад. ба масоили мубрами ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисод ва тиҷорат, танзими раванди муҳоҷирати корӣ ва муқовимати муштарак ба хатару таҳдидҳо дар соҳаи амният, бахусус терроризм, ифротгароӣ, тундгароии динӣ ва дигар зуҳуроти ҷинояткорӣ муташаккили фаромилӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. дар ин замина ҷонибҳо ҷиҳати тақвияти фаъолияти вазорату идораҳои марбутаи ду кишвар дар самтҳои мазкур ба мувофиқа расиданд. зарурати аз ҷониби идораҳои дахлдор андешидани тадбирҳои муштараки муассир ҷиҳати рафъи мушкилоти дар соҳаи муҳоҷирати корӣ ба вуҷуд омада бахусус таъкид гардид. мувофиқа ҳосил шуд ки ба ин хотир ҳайатҳои баландпояи ҳарду ҷониб дар муҳлатҳои наздик музокирот доир намоянд. пешвои миллат ва президенти Федератсияи Русия дар идомаи суҳбат масъалаҳои алоҳидаи байналмилалӣ ва минтақавиро муҳокима карданд. дар самти мубориза бо терроризм ҷонибҳо зарурати боз ҳам ҷоно гардонидани ҳамоҳангиҳо ва ҳамкории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти махсуси ду кишварро таъкид карданд. дар хотима сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба муҳтарам Владимир Путин барои пазироии гарм ва меҳмоннавозии анъанавӣ изҳори сипос намуданд. 9 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди анҷоми сафари корӣ ва иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 79-умин солгарди рӯзи ғалаба, мулоқоти ғайрирасмии сарони кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва мулоқот бо президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин аз шаҳри Москваи Федератсияи Русия ба ватан баргаштанд. дар доираи корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва татбиқу амалигардонӣ яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ сохтмони роҳи мошингузари мавзеи барсеми ноҳияи Шуғнон аз ҷониби ширкати чинии Чайна Рауд идома дошта 50% корҳо анҷом дода шуданд. роҳсозон бо истифода аз техникаи соҳавӣ корҳои бунёдиро бо сифати баланд пеш мебаранд. гузориши Моҳираи Тоир дар ин хусус. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини соҳибдавлатии чандин ҳадафҳои стратегиро мавриди татбиқ ва амалигардонӣ қарор дод. яке аз онҳо баромадан аз бумбасти коммуникатсионии кишвар мебошад ки токунун дар ин самт дар қаламрави кишвар чандин роҳҳо ва пулҳои аҳамияти калони иқтисодиву стратегӣ дошта бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ таҷдиду азнавсозӣ гардиданд. имрӯзҳо калонтарин масири таърихӣ ки ҳамчун роҳи абрешим маъмулу машҳур аст қиттаи роҳи Душанбе, Кӯлоб, Дарвоз то дарвозаи Рӯшон бо ҷалби беҳтарин ширкати сохтмонӣ ва техникаи кории пуриқтидор пурра аз навсозӣ гардида корҳои бунёдӣ дар ин масир ҷараён доранд. чунин раванди бунёдкорӣ дар самти сохтмони роҳи мошингузар пулҳои мутобиқ ба талаботи замон ва долони зидди тармавӣ дар мавзеи барсеми ноҳияи Шуғнон аз ҷониби ширкати чиноии China Road ҷараён дошта 50% корҳо анҷом дода шуданд. давоми як сол дар мавзеи барсеми ноҳияи Шуғнон ки роҳи автомобилгард бар асари офати табиӣ хароб гардида буд, баҳри ҳаракати воситаҳои нақлиёт мушкил
مشکلات جدی را ایجاد می‌نمود. فعلا با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و اسوسیاسیون بین‌المللی رشد گروه بانک جهانی و فرمایش وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان تجدید راه موضع خراب گردیده به راه مانده شده است. کارهای ساختمانی از طرف کارمندان شرکت مشورتی اوید به نظارت کارهای ساختمانی ایسان کارپوریشن روی دست گرفته شده، رفت کارهای ساختمانی را همه‌جانبه نظارت می‌نمایند. بنیاد دالان ضد ترموی و پول ماشین‌گذار در دایره برنامه بلند برداشتن استواری انفراستراکچور راه هنگام خطرهای طبیعی در منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان راه‌اندازی کرده شده است. در ساختمان دالان ضد ترموی که عین زمان تخت و هموارکنی زمین و ارماتور بافی از جانب بنیادکاران با یک سرعت بلند ادامه دارد. با دستگیری و توجه به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز در کارهای ساختمانی در لایحه برام 4 مرحله 4 برنامه بهتر نمودن راه‌های علاقه منطقوی در آسیای مرکزی در منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان با مرام ادامه دارد. برنامه مذکور با مقصد دسترسی به امکانیت‌های نوی اقتصادی بلند برداشتن سطح زندگی اهالی سازمان داده شده است. مقصد این فعالیت بلند برداشتن استواری انفراستراکچوری راه هنگام خطرهای طبیعی در منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان توسط تجدید ساختمان‌های قطعه علاهیده راه‌های اتومبیلگرد، انشاءات‌های دالان‌های ضد ترموی، پل‌ها میباشد. ساختمانچیان اهلانه تلاش بر آن می‌سازند که با استفاده از امکانات در دست داشته و تکنیکای کاری وظیفه برداشت داشته را با صفت بلند به اتمام رسانند. پل ماشین‌گذار جدید که در مسافه بیش از 80 متر در این موضع ساخته به استفاده داده می‌شود، بهره حرکت نقلیاتی نه تنها مسافرکشانی بلکه نقلیات کلان بارکشانی نیز خیلی قولای می‌گردد. از روی اطلاع مهندسان ساختمان مذکور طبق دستور و سپارش‌های بی‌واسطه رهبر عالی کشور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت بنیاد راه و پل‌ها و رسیدن به هدف اصلی حکومت کشور در جاده برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی تمام امکانیت‌ها و تلاش خود را روانه سازند. با استفاده سپرده شدن راه نقلیات موضع بر سیم ناحیه شغنان بهترین دستاورد در سمت نائل گردیدن به بهترین دستاوردهای سمت اقتصادی و اجتماعی، بهتر گردیدن سطح نیک و احوالی ساکنان سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان و حرکت بی‌ممانعت واسطه نقلیات از طریق راه ابریشم مساعدت چند خواهد نمود. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان. اخبار. ادامه اخبار. تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دوامی سالهای آخر بین قشرهای جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه‌های تحصیلات آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می‌گردد. در دور ناحیوی آزمون مذکور در ناحیه خراسان نزدیک 5000 نفر اشتراک نموده 850 نفر به دور بعدی راه خط گرفتند. گزارش نوبتی در این خصوص. در ناحیه خراسان دور ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است با اشتراک داوطلبانه 850 نفر غالبان دور اول آزمون گذرانیده شد. در جریان این آزمون نمایندگی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، ناحیه، شعبه معارف و دیگر فعالان اشتراک داشتند. پیش از آغاز آزمون در صحن شعبه معارف چهاربینی دایر گردید. ذکر شد که گذرانیدن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است باعث جلب بیشتر ساکنان به کتابخانه بلند گشتن سطح معرفتناکی جامعه روانه گردیده. این اقدام امکان می‌دهد که ساحه علم و معارف رشد یافته همزمان سطح معنویات مردم بالا رود. استقلال دولتی به نورسان و جوانان زمینه مساعد فراهم آورده این قشر جامعه در دلخواه آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی به یگان مشکل اشتراک می‌نمایند. دور ناحیوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در ناحیه خراسان در سطح خوب آمادگی راه‌اندازی گشته غالبان دور داخلی مؤسسوی و دیگر داوطلبان امکان پیدا نمودند که در این دور هدفمندانه اشتراک نمایند. طور مشاهده شد تعداد زیادی اشتراکداران آزمون را خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تشکیل میداد و این از آن درک می‌دهد که همین گونه آزمون‌ها می‌تواند در بالا بردن ذوق کتابخوانی خوانندگان مساعدت نماید. من از دوره مکتبی غالب آمده به ناحیوی راه خط گرفتم و امروز به خود باوری دارم که در نزد اعضای حکمان غالب می‌آیم و به ولایتی راه خط می‌گیرم. من زیاده از 100 شعر، زیاده از 150 افسانه، 60 چیستان و لطیفه و تزگویک‌ها از بر کردم. خوانندگان خود را
من از روی نظامنامه در دوام 4 ماه تیار کرده ایستادم و آنها با نظامنامه شناس هستند و آن شاعران و نویسندگانی که در همین نامیناسیون پیشنهاد شدند همه آنها را مطالعه کردند و شناس هستند و اثرهای آنها را آموختند. خوانندگان رفته در کتابخانه ملی، در کتابخانه ولایتی و در کتابخانه مکتبی نشسته کتابها را مطالعه نمودند و با یک تیاری خوب آمده در آزمون اشتراک کرده ایستادند و باوری دارم که آنها سزاوار جایزه اول میشوند. در دور ناحیوی آزمون داوطلبان از جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه نیز از روی هر یک نامیناسیا بین هم رقابت نموده هیئت حکمان بهترین‌ها را برای راه یافتن به دور ولایتی آزمون انتخاب و راهنمایی نمودند. در ناحیه خراسان طول یک ماه آزمون فروغ صبح دانایی در مؤسسه تعلیمی برگزار گردید که از آنها 4993 نفر اشتراک ورزیدند. راحت به دور ناحیوی 850 نفر گرفتند. باوری داریم که شاگردان ما در دور ولایتی نیز اشتراک ورزیده تظاهر جایهای نمایان می‌گردند. در سطح ضروری تشکیل و برگزار نمودن این آزمون شهادت آن است که در کشور ما به فرهنگ و معنویات، علم و دانش و سطح دانش از خودکنی قشرهای گوناگون جامعه توجه خاصه ظاهر می‌گردد. از این رو می‌باید با استفاده ثمرناک چنین امکانیت‌ها هرچی بیشتر سویه دانش خویش را صیقل داده تا در رشد باثبات کشور حصه مناسب گذاشته توانیم. سمندر شایف اسکندر سعید، ناحیه خراسان، اخبار. тамошобинони азизу арҷуманд ин буд барномаи иттилооти ахбор. Тансиҳату хонобод бошед.